njalo into engathi sokuyithanda kangaka kuliqiniso usayingane ukhula ngoba usukhushwa esontweni kodwa yona into ngazi ukuthi into suke ngoba usuke ufunda labangani ngenda leso nawe ngabe uyashaya unisho ukudla ngoba unisho ukudla thina uma ungaye esontweni manje ubona ukuthi awuzubiza izandla inkosi uye esontweni ngoba ungaye esontweni ukudla akuphiwa ekhaya wathi ngolunye usuku ngikodwa ngathatha abafundi ngoba wasemthwala ezansi ekayo sikhonza nomazala angikhohlwa ukungole ngithatha singabantu abasha sasingama-teenage abangafuna ugrade 9 siya kwenye itende lakhona eMtuba lapho nangabamukele uJesu angikhohlwa wayishumayela ngendoda eyehle eJeriko iye eJerusalema isuke eJerusalema iye eJeriko hlangana negcwele zishaya bashiya umndoda bashiya umphefumulo ziyazi zona indaba ukuthi wafika uMsamariya wafika umlevi wamdlula wafika wadlula kodwa wasena funa uMsamariya ziyazi zona indaba nose ngikho ukuthi wenzana kodwa wathi mayechaza wachaza ukuthi usuku nenhlanhla umzaleli ekhaya ekholwayo ngoba umbuso usukuphambi wakho le ndoda yasuke emkhonyeni kukaNkulunkulu eJeriko eJerusalema iyala ukukhona kukaNkulunkulu kungekho ayifikanga le ndoda nalapha ethi yakho ayibona impilo yami ngakhala iminyembezi ngoba umsayintwana nje usayintwana semncane uthi mawushwela uhlatshwa yizo ngoba ngikhala iminyembezi ngendlela okwenzeka ngayo la ngihlabizwe kwaphela lento kuhlanipa umsayintwana mana yabuzwana angihlabizwe ngakhala iminyembezi abantu leduza umphathi wami umnguni iminyembezi sasibaningi siyinikela kodwa hayi angibona kwendlala babe ngoba yibona abangani babo kodwa konke eyenzeke ngathi angicelanga umuntu ngisho ekhaya ukuthi mina sengihlatshwe yizwi ngoba thina sikhona emakhaya silusa imbuzi zasekhaya angizenzela isibuko sami nehlathini ngithandaza khona yebona bona bangakhuluma Jesu ngiyamthanda bazolana ukuthi nakho isikhathi esikho kodwa bengalandi ukuthi mina ngene umuntu ozalelela emshadweni ngikhule hlala ekhaya ngalazi ukuthi kwaMkhwanazi but angikhulanga ngisho kuboka mama angikhulanga ngisho kuboka baba ngakhula kuboka gogo yabona makuyisiphithiphithi enjalo maningi ama-cases abakhona Jesu wayisiza impilo yakhe uyazi uma ngisho kanje ngisho ngoba umndeni la ngisuka khona indaba nje kaJesu indaba emndenini hlahla leyo la ile portion lomndeni iportion ethile emndenini sasikhonza kodwa yabona nje makuhlakazekile emndenini nawe nje uzaleke ngenye indlela hlahla leyo uJesu wakusiza ukuphila kwakho wakusiza ukuphila kwakho amphila nje ngokuthandaza nahlahla leyo ke la ibanzela lakithi liwiso thina usande sikhulisa ukufunda hlahla leyo futhi sawufunda thina exam ungama wawu strong ngalendlela ukuthi ufike esontweni kuthiwa shumayela Sunday school so ukwazi ukuthi kumele ufundiswe ekhaya ulifundiswe ekhaya usasengane nje so izinto wafunda manje ezangisiza lezo ukuthi izwi into oqala kumele ifunde ngoba funda khona hayi ukuthi uma ufunda uzokumaster ushaye ngempela no ufunda kube sesilinganisweni sakho ngoba uzukumncane kancane uNkulunkulu ekukhulisa bona ngoba kuthiwa nje kwakhiwa umuntu omusha onoJesu ozophumelela engaphumeliswa ukuthi nje kodwa uphumelisa ngoba unoJesu ngoba kwakhiwa umuntu kanjalo yabo ngoba futhi bebuza umbuzo awuveli ufundisa usase Sunday school bese master yabo bese master ubenzima nje mhlawumbe
kusuka kuyisimangaliso kaNkulunkulu isikhathi esiningi nje ngoba ngisho nje ubhodwe liphekwa kancane. Ngoba seRoma chapter 8 verse 28. Ngifundela abazalwane hayi ngoba mhlawumbe ngibhale ithuba. Ngifundela ngoba seRoma 8 verse 28. Izinto zelandela ikhona enhlizweni yami. Kade ngivuka njalo nje ngizinde ngalo mangibheke etokweni. Isihloko sithi abantwana bakaNkulunkulu bayakungena ebukhosini emva kwezinhlupheko. Abantwana bakaNkulunkulu bayakungena ebukhosini emva kwezinhlupheko. Uthi akekho yongena singafikanga. Kumele sibe aware bazalwane abantwana, especially abantu abasha. Ngoba nje bamfundisa ukuthi uJesu iblowe. Ufuna leli thule lithi mayibuze ikhona imhlaba lithi obani labo. Yes. Ngoba suke besuke inhluphekweni. uJesu ulindele abantu abazoqhamuka bevele inhluphekweni. Abantwana bakaNkulunkulu bayakungena ebukhosini emva kwezinhlupheko. Thanda 28 uthi siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ababiziwe ngecebo lakhe. Siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ababiziwe ngecebo lakhe. Number 1 uPostoli Paul ubhala la uveza ukuthi 1 siyazi lokuqala ivezayo leyo. 2 uveza ngithanda igama ethi kwabamthandayo uNkulunkulu. Yabona bazalwane, uthando esithanda ngalo uNkulunkulu ngoba sila sikhona alifani. Uthando esithanda ngalo uNkulunkulu. Omunye uNkulunkulu umthanda ngo-10%, u-20, u-40 njengabazali nje. Abazali abathandi bonke abantwana, babathanda bonke abantwana ingane zabo. Kodwa kwengane eyodwa nje. Ongazi ukuthi uthando lwabo ungazi ukuthi luningi. Noma bebathanda nabanye, kodwa nje kuba khona leyo ngane ukuthi waziwe ekhaya ukuthi bacela isibani bani bonke sayithola leyo. Ngoba uthando alifani. Uthando uthanda ngalo umuntu. Yabona ngosela ngithi bazolana uthanda ngalo baba uNkulunkulu alifani. Bayimthanda ngo 20, 50, 60, 70. Awumunye usho nje ngomlomo ethi Nkosi ngiyakuthanda. Esho. Kanti uma ethi yabona bazolana ukuthi siyazi kwabamthandayo uNkulunkulu. Abamthandayo uNkulunkulu. Futhi akusebenzelanga kube ngokuhle ungamthandi uNkulunkulu. Futhi ungafinyelelanga kulolu thando uNkulunkulu alindele ukuthi umthande ngalo. Kodwa izinto bazalwane ngeke zisebenzelane kube ngokuhle ngempela. Okufanele uNkulunkulu umthande ngale ndlela ukuthi usuku nosuku awuneliseki nawe ukuthi ngiyamthanda uNkulunkulu. Ukukhulu usuku nosuku othandweni kaNkulunkulu. Ukuze konke lokho ukuthi kusebenzelana kube ngokuhle. Ukwazi ukuthi uvele. Ngoba ngempela akuveli uma uthando lwakho ungathi uncikinciki. Yabona sonke ngizana angifuni ukukhuluma amanga. Ayikho ukuthi phela kodwa awukamabala. Anabantu abancane abareacha u90% okuthanda. Ngoba uNkulunkulu asimboni la isonto. La isonto izingelosi ngaphandle. Ngoba uNkulunkulu la omveza ukuthi uyamthanda izenzo ukwenza kwakho. Ngakho uJesu ethi othanda mina ugcina iminyango yami. Not about ukuthi wemthini ngomlomo wakho. Gcina iminyango ubonisa uthando kaNkulunkulu. Ukuze konke izehlo ezokwehlela kusebenzela kube ngokuhle. Noma kuthiwa kube kangakanani. Kodwa kuzosebenzela kube ngokuhle. Ngoba wena uyamthanda.
uzolindela i-breakthrough ungayitholi ngokuthanda vele umthanda ngami. Leli ali-apply kuwe ngokuthanda ngalo luncikinciki. Yazi umuntu angasho ukuthi uthanda uNkulunkulu kodwa ngiphuma la ahlangana nezimo nje othatha isigubhu kumthandazi thize. Naye sonke uthi uyamthanda ngaphandle uyofuna amandla kwenye indawo. Kodwa uthi uyamthanda. Ucabanga ukuthi uyosebenza kube ngokuhle. Kodwa uNkulunkulu umthanda. Ingakho uJesu ethi kuSimoni, uyangithanda yini Simoni kaJona nami? Yaphendula uSimoni, yebo Nkosi ngiyamthanda. Uthi yondla izimvu zakho. Yaphinde wesibili, uyangithanda. Yavuma yebo uyangithanda. Uthi yalusiza. Yaphinde wethanda, uyangithanda nami. Ngoba lento yokuthanda uJesu akumele kube yinto igcina ngokukhuluma. Ingakho ethi yalusa izimvu, yipha izimvu ngoba imayelana nokwenza. Ayike ekukhulumeni. Imayelana nokuyaphuthela ethi othanda mina akagcini imiyalo yakhe. Konke lokho ingakho ngithi uthi ufika esimeni ongena kuso awubisaba nankinga nje ukubana inkinga uvela yabo nje mina ngisho uthanda ngithandaze ensukwini nje idlule khona izimo engadlula kuzo ngenise yabo nje uNkulunkulu ngihlezi ngisho ngithi yabo kuthiwa wenza into ethile nethile ngeke ngisasana ngithandaze ngoba vele ngibuke ngithi Nkosi lento isuse ngoba akufanele ube nento eyodwa kuze kuphele 10 years ube nento eyodwa kumele udlule kuleyona ukuze mabethi ngolunye usuku bazama ukwenza something ukuthi hawu nalokho ngadlula ngoba usuyazi konke kusebenzela ngoba uyamthanda uNkulunkulu. Lento yokuthanda uNkulunkulu bazalwane ihamba ibanga elide. Umthanda uNkulunkulu uvuka ekuseni uthandaza ungakushiya ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda. Nangezenzo zami Nkosi zikhombisa ukuthi ngiyakuthanda, ngikhulise kwenzeni kahle. uNkulunkulu uyokwenza isimangaliso empilweni yakho engasenziswa emhlabeni usuze wathandaza ukuthi bayifika nje ngelosi zizoletha ireport ukuthi awusibani nawe usibani esenkingeni uNkulunkulu awubani lo usibani awuyangithanda usibani. Yini yenza ukuthi uDavid agcotshwe bekhona abafowabo abelizidlakela ngoba noSawuli wagcatshelwa ukuthi wabona indoda uSawuli wagcotshelwa ukuthi wabona le ndoda inamandla ukuthi lo engabe inkosi. Kodwa makufika uDavid asaflayile ngoba bekhona ukuthi abadala ingane abantwana kaJese ayibakhulu. Kodwa wathi mayifika kulokhu sokuqhamu uDavid wathi uNkulunkulu kuSamuel nawe wenhliziyo yami. Why? Ngoba uDavid wayemthanda. Wathi mayifika emvini amdumise uNkulunkulu. Wayizindla ngoNkulunkulu. Umthando uNkulunkulu bafethu. Umthola ngesikhathi esincane umthando uNkulunkulu. Ngithi noma sengisemsebenzini ngizwe ivuka indumiso. Hambe ngolanda imask. Ngifake. Ngiyise. Ngoba lento uNkulunkulu akusho ukuthi semsebenzini. Uvuka ngisho ebhasini. Nawuzolana ngiyazinda ngizwa. Yabona ilizwi engikhuluma ngalo. Mhlawumbe ngino 2 weeks ngivuka ekuseni ngiyogibela ibhasi ngizindla ngalo ukuthi siyazi ukuthi wabamthandayo. Hayi ngoba wabamthandayo uNkulunkulu. Abazonzazi uNkulunkulu uyasithanda. Kodwa nansi indaba lapho amthandayo yena. Konke kusena kube ngokuhle laba babiziwe ngecebo la. Yabona kade ngidla usuku nosuku. Vuka ekuseni ngisho ngayo siyazi. Ukuthi thina simthandayo. Usebenzana kube ngokuhle.
ngoba sibiziwe ngecebo lakhe. Yabona kumele kube sikwenethu kuwe lento engisho ukuthanda uNkulunkulu. Vuke ekuseni uhamba nokuyaphi. Ngoba izwi ngoba ngisho zathi lento ukuthanda uNkulunkulu ivuka noma ngoba udriver usabelele. Noma yikuphi. Usuke unenkinga ngempela mawukuthi ayenzeki lonto. Futhi lezinto eziningi ekhanda lakho engamthinta uNkulunkulu. Futhi lezinto eziningi engqondweni ezingamthinta uNkulunkulu. Kufanele kube khona leyo percent ethile ezintweni zakho umhludu uNkulunkulu. Umfaka uNkulunkulu ezintweni zakho. Uzindle ngayo uNkulunkulu. Ungafundisi udlule shu. Yabona usisi ngoba kade ebuza. Nami kwakunjalo ngisasemncane nami. Fundizwe kwazi ukuthi kwenzakalani. Mina nginebhadi ngoba endaweni engakithi kwakuyimina ngedwa njengangisonke bafanele. Manje uyobuza umbuzo yakhumbula nje unombuzo ngawo inhlezi lo mbuzo ungilimaza uma ngikhumbula lapha uNkulunkulu. Khona umfowabo wambuza ngolunye usuku ngisemncane senawamukela uJesu uthi awungitshele kahle iBhayibheli lisukaphi. Hayi nami ngikholwa nje. Ayilisuke ezulwini. Hawu lisuke ezulwini la lethobala emhlabeni. Hey Nkosi yami la kathana. Ngiphendula nami ngoba angiyazi lento ngoba ngisasemncane. Kodwa kwangisiza ukufundiswa. Ngoba ngesikhathi ufundiswa uyakhulu futhi uNkulunkulu uyakuthanda umntwana odlizwi nothandazayo ngoba inhliziyo yakhe isuke isathambile ukuthi engahlala khona. uNkulunkulu uhlala ebantwaneni kakhulu. Nasebantwini abadala yahlala, kodwa uNkulunkulu uyayibheka inhliziyo yomntwana. Ngoba kukhuluma nje lombhalo ekhuluma ngoJoseph. uJoseph wayemncane. uJoseph wayemncane, ngisho wayengane ezi-10 mangaqambona mangengane ngikaJakobe. Mangaqambona manga. Wayemncane kodwa uNkulunkulu ngoba zakazazi 11 or 12 ingane zakhe. Kodwa uNkulunkulu wahlala kuJoseph. Ngoba uJoseph ebonisa uthando kaNkulunkulu. Sifanele ukumthanda uNkulunkulu, singadlali ngalo uthando lwakhe. Yabona lithi izwi uNkulunkulu alithanda izwi kangaka. Wazi wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilona lo okholwayo kuye angabhubhi kodwa abe nokuphila. Wasithanda qala. Thina nje okwethu angazi ukuthi nje sithi take in kulolu thando lwakhe. Asathini ukuthi bazalwane sistruggle ukumthanda. Ngoba vele lukhona nje ukuthepha ini kulo. Uthanda sithanda ngalo uNkulunkulu kumele kubonakala. Angisabathi bazalwane ukuthi sithandane sodwa. Ngoba awukwazi ngakho iBhayibheli lithi awukwazi ukuthi ngempela ukuthi uthanda uNkulunkulu amthanda ohleli naye. Angifuni ukukhuluma ngalokho. Ngifuna ukukhuluma ngokuthanda. Uthanda ngalo uNkulunkulu. Ngoba ngempela uyophumelela. Uphumelelisa ukuthi uthanda uNkulunkulu. Ngoba manje yabona bazona indaba ngicela ukukhumbula indaba kaMordekhai noEsther. Yesu Esther. Elithi yathi induna yabathenga imbongo Esther. Iqhamuke ezongena ngoba wayengene ngopotsho ngoba wayengumuntu wabezizwe. Kodwa athi induna yabathenga imbono uEsther eqhamuka. Lithi iBhayibheli yaba nomusa kuye. Yabona uthando uNkulunkulu uhlala kuwe. uNkulunkulu uyakwembatha, inkazimulo yakhe ihlala kuwe. Umuthando uNkulunkulu. Yokuphumelela nje uzobona uPurukutsha nje. UPurukutsha nje uPurukutsha ukuthi uthanda uNkulunkulu. Uyohluka futhi kwezinye ingane. Even nje esikoleni. Ngoba ngisho kusebenza nje kuna umuntu uze kubuza ukuthi ungazi ube nathi ubizwa ngomfundisi, ungazi uhamba ushumayela kuzo zonke indawo ezonke umsebenzi. Ade ushumayela ngisho ushumayela. Ukuthi angimele ufihle indaba ukuthi lo ngiyakholwa. Futhi mina ngifuna ukudebate indaba yevangeli.
ngiyakholwa finish ungambuzi manje hayi ngiyakholwa finish ayikhuluma i-debate ngiyakholwa nje ngikholwa uJesu hayi ngikholwa uJesu into nokukholelwa kwezinye izinto nami ngikholwa uNkulunkulu wabeka uJesu ebe yindlela kithi ngikholwa yileyo ilokho open ngikholwa ke mina yilokho njengoba nawe ukhuluma ukugcwala umlomo lokho okholelwa yikho nami ngikholwa yilokho akusakuvuka debate manje ukhuluma umyeni thanda uNkulunkulu ngakho konke bethi bazama usho uNkulunkulu ngiyamthanda uNkulunkulu uyokwehla hlale nawe izulu liyokwehla hlale nawe lidle nawe ngenxa ukuthi nje uthanda bo noma uthanda yena ngoba uNkulunkulu othi kodwa munye ngizolala uNkulunkulu athele umusa amen